Hürmetli mimarlar, barchangizga жаңа жыл bayramı менен шын жүректен құттықтаймыз. Marhamat, бүгінгі концертimizni boshlaymiz. Ya Mirzahmet, жұмысыңыз sizin? Deb boshlau kerak deyapman da konsert degan просто. Ya Mirzahmet, sen aldığından kozga aytadın ya Allah'ım sen. Ne koyup kettin? Ya onu qo'yib ketmaydi uni. Mana iki qo'lim singandan keyin qo'yib ketdim buni. Qo'ling ne bilasiz ona qosqa? Nega buni qaysi qo'limga ushlaysan meni? Meni na qo'shiqlarni tekstin hammasini men yozganman ne? Yo'q, shundaymi? Siz tekst yozasizlar. Men yozaman. Esiga oldi. Aytib beraymi? Yozgan qo'shim borda. Şimşik kondum, naşakka emes, naşakka emes, naşakka. Şimşik kondum, naşakka. Başka şimşik kondum, naşakka emes, naşakka emes. Abisan taptım, naşakka. Ya dastan, mana qo'shiqlarni ko'rib ketgan. Mana qo'shiq kim o'zi qo'shiq aytib o'tirgan? Qaysi anam? Quvvat. Qadimda ana shoq qizlar degan qo'shiq aytadimi? Сол shoq qizlar deydi emas o. Onu aytmaydi. Qaysi qo'shiq aytadi unda? Mana g'azlarning qanotida degan qo'shiq aytadi. So'ma. Men uni bigiz aytadigan chiqarib bersam. Ya Mirzahmet, bilesің, өзің білесің, жақында үйленdim. Тойым болайын деп жатыр. Соң бір Нарман қосшының нөмірі керек болып тұр ма? Бар ғой менде қосшының нөмірі. Бар ма? Қуат бұны өзім келатыр ғой әлі. Өзім келатыр ғой. Сұрап. Қалайсың, аман есен. Жаңа жыларсызбен. Енді мына Қуат жақында мына жорамыз үйлендіріп, сол той басап қойып едік. Азғантай қызметтер боласыз деген. Қызмет береді аға. Не ғой сізде Нарман қосшының нөмірі жоқ қой? Hazır esip atır. Sen hiç kafa olma Қуат. Жаңа Нарман қосшының нөмірі жоқ па? Концерт зор болып жатыр ya. Кейін де бір қосшылармен сөйлетіп кетсек. Дұрыс. Сен Қуатты өтсек. Ол өзің жатыр онда. Кейін де бір сөйлетіп кетсек. Қане. Жігіттер, жақсы түстім, рахмет. Рахмет сізге. Жүрің басым болсын. Ya Mirzahmet, елек кроссворд шешіп отырсың ма? Мені бір қызық сұрау керек енді. Бас әрібі А дейді, екең әрібі А дейді, өзі төрт әріп екен. Мино дейді. Темір витамині бар дейді да ода. Ол не болуы мүмкін екен? Қайды ма? Қуат! Не? Қойшы жігіттер. Алма ғой! Алма. İttin tüsü nişiyor dedi. İttin tüsü nişiyor, ittin. Елбек, сенің түсің неше? 37. 37. Қалай екен? Онда да гүржі кеткіші. Сен гүржі кеткен сұрап атқан шығарсың, мен саған бұлду кеткен айтып отырмын. Сен гүржі кеткіші онда, бұлду кеткен айтып Ya Mirzahmet, ана алса, ана баланың мұрнының тесігінен дым дайындаған. Енді, мына орнағын өшіп қой, кәбір бас орнағын өшіп қой берген шығарда. Ya Mirzahmet, bir maslahat жұмыс шығып қалды. Қандай? Қараң бір байдың қызы бар да, машинам бар, үйім бар, бай. Бірақ оған үйленейін десем, мияқта жүретін қызым бар да, оны жақсы көремін. Қайсысына үйленсем екен?
Sen endi jo'ra, baribir muhabbat degan ati muhabbat bu. Boyliqqa tushmay qolsan, o'zing yaxshi ko'rgan bo'lsang uylan, vaqtli bo'lsan obязательно. Bo'ldi, rahmat. Seni yaxshi ko'rishgat degan. Bilaman. Unda janag'i yaxshi ko'rgan bo'lsang uylanayotgan bo'ldingmi? Hop. Ja, boylig'imizning jonini berib ketaversa unda. Ya dostlar, amma dalanda qaram javob Aha. Kim yurimiz ayazda bo'lsa qo'y. Ayaz bo'lsa so'sa. Ketmadimi? Yekishirib qo'yding. Kechir? Ya, o'n bir o'n yo'qon deb kechirding. Burun so'qqa. O'rnan bor ekan. Onda bilan 4 kartoshka olib qayta bu. 10 kun deyapmiz. Yo'qonsiz ko'zimiz so'qmaymizmi? Ko'zim bir kun. O, Maxi! Qalay? Qalanjaqlar? Sarma? Bayramlarmi? Rahmat o'zingizga. Ben Maxi, menni qo'shchilarini tekshir zamanda shu sağdan bir arnab bir qo'sh yazib berdim. Aytasan bak. Qani esdik? Eshisan mı? Esdik ko'ring. Ana. Aynalayın, aynalayın, aynalayın. Aynalayın, aynalayın, aynalayın. Aynalayın, aynalayın, aynalayın. Az vakit tutuş, yazmış bitti. Ko'zingdan senin aynalayın. Ulan normal. Son aydaşma. Assalomu alaykum. Kafemizga xush kelibsiz. Zakaz bersangiz. Qabul. Mehmansizmi dedim ya? Turkmanistondan keldik. Turkmanistondan mehmansizmi? Onda zakazni aytaman, yozib olay. Yozib olishapmi, aytaymi? Yozib olayapti. Yozib olyapti. Aytadi. Ya dastar. Bizga mehmonlar kelib o'tirgan ekan bu. Turkmanistondan kelib o'tirgan ekan. Neza gazetda? Neza gazetda? Ha. 4 izar o'tiring, 4 irashda, biri 10 million o'ngilab, jumadan bir qat bo'lmasin, o'ngilab bo'lmasin, da'dimi qasdan, ezani qasdan, qo'chimni qasdan deydi. Nima degan u? Neza? Bir şey ko'k şey deganda.